Danas ulazimo u novu, ključnu fazu mirovnih pregovora oko rata u Ukrajini. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se u nedjelju sastati sa Donaldom Trumpom na Floridi, i to u trenutku kada se pritisak oko završetka rata rapidno povećava. Prema njegovim rečima, glavna tema biće američki mirovni plan i paket bezbednosnih garancija za Ukrajinu. Zelenski je naglasio da dokument od 20 tačaka prelazi u završnu fazu i da je 90% spreman. Ali iz ruske strane stiže hladan tuš. Tvrde da je američki nacrt radikalno drugačiji od onoga o čemu su oni pregovarali. U međuvremenu, ruski udari se nastavljaju. Najmanje 5 osoba je povređeno u Kijevu tokom noćnog napada, dok je u Harkovu potvrđena smrt 2 osobe. Napadi dolaze u isto vrijeme dok se u Washingtonu razgovara o formiranju demilitarizovane ekonomske zone na istoku Ukrajine kao mogućem kompromisu za Donbas. Trump je u intervjuu rekao da Zelenski nema ništa dok on to ne odobri, ali i da očekuje pozitivne razgovore i sa Zelenskijem i sa Putinom. Prema ukrajinskom predsjedniku, susret bi mogao ubrzati donošenje konačne odluke pre nove godine. Ipak ostaju ogromna pitanja. Ko će kontrolisati Zaporošku nuklearnu elektranu, kako će izgledati granice i da li je Rusija uopšte spremna da prihvati novi plan? Sastanak Zelenski-Trump bit će jedan od najvažnijih razgovora od početka rata i mogao bi odrediti kako će izgledati cela 2026. godina za Ukrajinu, region i svet.